He muted, Doctor. Israel unleashing another wave of Better twal a jolo tini yub metar paluo kid ma watimi jui chen dek a jolo panelist ma tie kaani the date season for break and my MTU ye ni ana a very come me doro UPN ni what ye Mego Rose what ye Lady Grace kidong what ye Reverend Dr. Alfred Banya the date Paul Kilama anh đọc là đi Fred ngom kwe đó rồi nhiều đó em nó tie bên cái can chia tham này còn đi dugu khi đông what thì là đi the band and Dr. Caesar Kai mà thì nó abedor European ni sabet mo karni mo bil ki European mà lok mà tiga lok ye ni any lok me ngo la ti new restorative justice you know what do tin puri ye pian dahano ma pol ma da gen go donyo iwang o ka winyo lok hen ni kidung dan ma pol ben bukati ke duan ma wel tin ni mir wa chakon ke gamo duan dan ma go donyo wang o ma wiati duano bino ni loke ka don kile mono si winyi a che no ke le ba chudi chiko no gonye ma pat chi wa mera wi ti kon wa chakke lok me tiro le ba chudi lok ni restorative justice ni kile ba chudi kon ke tiro wa be anero mi go friend mon kwedo odonyo si don ana wa mi en kon do to ki poto ko ba pe mo mer en ko ti lok o kile ba chudi wek down we win da wek nghe ni wat tiga lok a chen Fred ngam kwe Yes, apoyo total panelists dichu kidano dichu matie kanenwa tien wa dok chen kalok ma ni no chano don wa chago do kori ne malupe ki lok ma ini katekere Acholi ikit lep ma megwa wano tie ki yo maduong ma wano tiu kere min yang tien lok don wego cha mo kene gonyo leba chuli kayiniti gonyo le mono mi duoko ne leba chuli po le beru ma wajitika tietone atira pichierogo chot kitima le mono no tiu no kere an nino cha igony ma mega ana wajo ni restorative justice ena yeng ngol ma duoko wat ikuo padano ikin ngat makitimo bale kume wat tika no nga yeli la pen duan Fred ngam kwe tiga ngo leko che udi kwinyu atamni go en kone bidugu ka wano tiga tich keleb me mato chwinyi o tim wa ba pen angola tim ma pol ma da kumbe da kwat wenyi da Fred da ma en no put tiga chako kin me tieto logati ma put angola tie ana mil ka chet kong bot Reverend Dr. Alfred Banya pen watie ben ki pen mogo mo kati ma miero enogam pange Alfred kai romo chako ke loko tutwa le pen madano ben ka pen yupi te lok ni restorative justice kai wa ki level no ni ngone kada bin do i questionnaire ma ini mil gam an apoyo Dr. Caesar apoyo be medor watin
ya jolo be jo matin na wa jo muton wang again utia winyu tuana mabe an yang katika winye mabe ya Fred natika temo keto ni restorative nati ile bachola ya ngol madwaro wat intano pe ngol ma no dok ngol no kigina ki puodo ma puod no tie ye ngol ma puod tie ye ana ye ngol ma ki ngolo chi ki twe buch ng'at ma ini timo bale kumeni no pet gine romo biro chalo chaden ento no petie ki twero me winyu kita nyo chunyu loke kwede ento en ngol ma duoko ware kin dano ni miyo kare weko ng'at ma kitimo bale kume kila tim bal gino kare me gine me loko tam ki gine wadi ki luak mano bali anu beno gine ging'eyo pire no gin be gitie gi winyo chi olo eno ni weko dwoko gine dwoko wat ageni koni en ka odugu chi bigine bimedo eno ni ng'ol ma dwoko wat bedo kila peny ni ng'o motime kit gine owano dano ni ning'i yo ma gine chwe chwiny nyo omiyo kit chwe chwiny ang'o kuom dano ng'o ma kiromo timo ne me gine me wek kitimi eno po unwone iya nyim ento ng'ol en ma kipuodo ye dano kiwacho ni chik ang'o ma kigine ma gituro ng'a moturo chik eno ki puod ang'o maber ma mier kimine so par kin gi eno ento dong pa bi mede kwede wek gine koni Fred bino medo wiye ano amira tiga ne adoge la penya rio ma la winywa chel upenyo chidong pien karo bedo pe chabieto karo pe wadoge ye penya chel ma eno wajo ni kalok me kija chidong en maki wajo ni kija neko Yesu niko Peter ni miero kija kita tamo gwe kwok en tamo ni dong miero nyopol kar ka dano winyo eno ni gitame kija gine kija raj ki merio penyo ni wange ni ning ni ngari moni do ngut pi bale nyo kiro loke ka chako ki loke ni kija neko Yesu ni abera neno buk pa Ruben mwa nono pala nana Acholi Proverbs en tie ki en gina eno ni charo lok eno ni en charo lok manyen kai neno ki leba choli chidong en wayo ni Yesu bini wi lobo kalaro dano ikumbal ento lu Yuda pegu ye en gugure wi yataria ni o wango to kuna eno bino katimo gin mabene en ni Peter ni in ngar mani mano imiro loko chunyi imiro loko mati umier pe logo ento umier ing'e ni dano weng pe kubi jolo loki joma chwiny gi rach kumi pud giromo bedo tie niang manok mano gitie kwede pien pol kare be gwok kitamo ni ini tika ye bali pien no itika meto ginu kene ento Peter ni no ingura da chumier ini ng'e ni kadi ini gine ye bali nyo imiro timo gimo maber kar mukene pe dano weng bi jolo gine loki eno mier yube meng'eyo eno ni Peter ni pe tim gino mati chidong en wajo ni man roma ki yom chwinyu nego latina char loki eni ko wajo ni latina no bedo ng'at mo ya chiel acholi gina gi wajo no bedo ng'at mo achiel wi lobo mukwon roto kit me yubo kon chien oter kon bor ruoth ni ruoth ko obil kar ma ruoth mar kon umeo matek kon weko ruoth unino chalo ng'at muto
ci dong dano go tamani latina ogine unego ruoto gu mago latina gu goyo gu nego karma ruoto cho miro puoyo latina ni utimo gina be mada yomu chwinye oweko umine kit mat man mu kelo neno en neno yo ma yue ma kita yang no pe gina romo yue kwede luak no dongu nego latina karma en penyo ni ukel latina wega puo pegin gina be ma en utimo ni no donki negero chichar lok man puonyo wan ni kadi chwiny wa yom ma wakonyo dano unyo wabedo ki chwiny maber me yie jemi moko maraju ma wagine ma watimo umiero wagwoke kar mokene dano tamo maraj giloke kumwa maraj pinyang kar ken no nyang manok no gitiki nyang manok kum loke eno gitamo ni watimo jamini eno pe yom chwinywa unyo watika geno gimo mokene pepi pepi gine gwak pi temo yubo lok mone matie komwane chia gani eno ni nyuru ni umiero wayube ni kadi wa kon balwa jo kene no put gi romo nenwa ke gine ke wang maraj ento petere ni gina no watimo me kono balwa ni raj umiero bet ke gina ki tek chwiny machiero gina kumeno merio en lok ma la peny ma en ngara chelo penyo ni wang'e ni ning ni ng'ari moni ung'uri bale eno ni ng'eyo ne tek ento pol kare luke dong kit ma waneno kit pa ng'ati eno uloke kwede kwone uloke kire uloke kit ma en kwo kede kin dano ng'at ma chunye chol jwi ng'ene wa dok be ka ng'ari mo ma pe ung'uri bale mano aloka pe ci inoni inino pe karo kare malach no chie doko o karo no bal mo kene dok eno gine eno porie no be kita kwa kwede kin dano nen no ni ngadi eni ngata pe genne bal mo balo chane kunu gine kunu wachi e kono ne nen chalo put pe gine put pe loke ki bene jemi mogo tija choli mogo ma kitimo kachalo gine kitie ki temo yubu lok ki kin dano joma no gwak gugine gugwenyo lok nyo gimotimo mier gi yub kibedo ki lok ki kare ma kimini gi chalo en me mato puti no ngari mone ni ki weko kong chero bedo go chien luodo lok tim ma ene timo ni weko olo no gimo tie donyi chwinye maka dong dugu ma ke tiego lok inyim dano no olo ko tamo matut pe bal ma ene timo ci eno ni wageno ni no romo loko chwiny ng'ari mone ni pe romo bino kin dano ci wajo lok goba ni ene kono balle kuna pe kono eno miyo i clip ma waneno i chabieto karne abeda wachi ng'ara chiel kin John pe obedo ki gine ki la nyut me gine me muolo weko kar kene tamani ada ngati eni ogamo gin pala meguni ayo pala meguni mugine mumine ni keje po gamo pien en dok tika wachi tika dok kar ki lok mo kum lu kristayo ke lu kristo la nyuti eno no romo nyutu kita no chwiny ng'ari mone tie kwede ka ojolo ada nyo po jolo nyo ka chwiny ng'ari mono loke nyo po loke nyute time ki kita en loko kwede apoyo aneno ngomo kwedo gine udugo ko chalo en Yes, Fred again Dodugu. yeah again en Yes. romo
romo gonyo la piny ma gina la winywa ubi penyo la winywa ni neni no ke Canada no tiga winywa ke Canada apoyo be apoyo to twal omegi wa Fred como kwedo dugu Fred Yes. ma ngalo timbe song wa Alfred eno ogamo penya rio ama amno lu viewers go bel ka penya ne sino mo mel kon mo mi ni ba in kon da dok kama no ni tie kede kede bet Alfred temo wa we gina ngoma in no mirotel ne ko du ge ba dok Yes, anapoy. Tin gulu wa tiki pero momi network full. Nino cha anakelu inyimluak ni restorative justice. Aye obedo ngol mati maduogo wat, duogo me ikin ngata kitimo bal ikume ki ngat ma utimo bal enone. Aneno comments makimiyo. Jomo kene okelo nyiglok ma wajo ni matu chwiny. Matu chwiny obedo gina chiel ma leba chiel ma Acholi maro katikere. Kun giwajo ni ka inen ini worete kare matek. Mieta niki mat chwinyi. Matu chwiny duogo kwo chien, duogo ma chien, duogo gen chien. Dong enoni duogo wan ka wachone ni mawano logo makun no tere gonye en achiel lenoni. Dong wego neno padano weng magen gu katikere. Weng neno mati pien luguk angol mano inne tino ka kelo ne iye. Ento ana kelo kene ni restorative justice aye obedo ngol mati maduogo wat. Pien ing'eye ka wundo maro put chi wat mone ni dok. Ikine ka uno obedo to made ng'eye wuno maro put wa nyom do nyom me kingu. Duogo me uloge kingu. Owego ana kelo ki angol eno maditi. Dong man bene kelo an kawacho lok man ni ineno mamekwa ikit ming'ol mapat mati mi restorative justice. Labole ka ini chiero inyim muno la loyo be obetie ng'at ma kibi loyo be obetie. Manyor ni kot enoni beru wa puto koro ki kum diang. Maka puro koro chiremo mol ni lo. Eto ng'at matin koro loyo en ka en oting'o dugu gang. Ka ng'at matigi chwiny chi fut chiero kamato put. Fut chiero ka rocho wat. Manyor ni fut woro mone tie ilok mi restorative justice. Eto kiti wano kelo kera ye pol kara kelo itwa gaps madit. Pien watigi dano magi gimaro piem yini ng'eya tini yini timo bal lok beno loyi ento de dugu chieni tika kwo in the same community miga ka chiero ka yupo wat chiero ka rocho chiero ka kwayo kija inoni duo pien lacho ikire ya Acholi tamo ni en be lok poloye tamo ni en be pedari dok piny tutwan dong wego cha mukene Jimmy mukene pitum mabe owego ka ini iwinyo la penya chiel mang'ara chiel openyo nino cha openyo ni ng'at ma kitimo bale kume ki ng'at ma otimo bal mono twero kwayo kija ma oi chwinye tila peny mone nentero kate kumeno koni twero correcting an uno atimi to kelo man ni mwachiel mar obao utuono wakere ena yemi ng'eyo gien ma chwiny dano ero mija chiel mar obao miyo itwa machalo dano ena ye mij migen ni in ladit latien gena
lok ma anati wachone ni tiga aki chunya dong jo lok man chi an bena jolo lok enoni ageno inno 100%. Now kai nen uno itimo ki chuny maber chi aloga mamiyo chago bino chago nen dak mete naka eto ka ine kono chunyi chi beru wache ni ini tera kwak wek ngat moni kare mono mogi onyo ichoro toke wegi nino mo ono inong kare mitimo revenge owego Acholi ikitgi ka wuno neno wuno gin makiluono put pe jomo kene mapingeyo opuru bero yat madon bena yat madit mada mabeki baro wabaw ento opur gi don ka chiel manogo nyupeo ka yini poko kore inoti kwa taki oro ni ki rupi pi ni ini mare uput pe mate now Acholi tiyu ki meno kada Acholi tiyu ki remo romo ki rubo en ki mone machoti kada Acholi dak onyo dak ye kon now jimmi adek enu kongi ken ka ki rubo ka ini maro pien nong chek wajo ni in be mare ibi maro mane kayo lagi chulo umyo tang makaki wajo ni nieno mokene dake doki mari pide biye manyuri ni do be geo in kitimo bal mone pien kibi duoko in beru wayni munya chwiny kay nen wun kinoni wuno ti ware kingu in dago kila cho chi Acholi wajo ni wun ario ene wun ti ngeno ti ware ti way wan po wangeyo chi Acholi tero in wun kidago ni we ngeni wuno ti wat chirong ki mogo ni piman wat eni wano be kero chi Acholi ne ko romo kaki tia chunye manumu chige wajo ni ini muny petie ngat mo ma an pura noy wi lobo ni ma wajo ni munya kanuoyo bal enon owego Acholi dak be mero kenen ngat muding manone kenyeni do dugo limo karo be mete kede chi Acholi chero chuya bino malenke wao chigi bino ki kerwi la bila ot we kalwak tiga karo chigi ya tamala kwa wenyi dak Fred dak network tiga yelo ne total the ben tiga winya Atika winyi. ya ko ket video dong pen kang wek manen Okay. Meg mageluonye ni Aloy Betty donyor chiru kwanyo tong gire metietani da ketkin man karmo bino ni chob la kwar lenge chi chimu por ke jaba che do tuki chob chim Around Nicola Chome can kato we kong ato. She came with a spear running. She was going just to spear me. Then I dodged the spear. My smartphone fell down. She just came and hit the smartphone in the middle up the ground. Anda lokela kwar wala kwat tammi wajani ngo chi la kwar waje en machale ne dano en paper mi jere chui nyim kot ka dong gin na kwat gi pidi gi dano chi dong gin ti ka lwenye kom kuya piny ki jog nini dige no watine no pure boro mi do ambong wana luon de zeka tipa diko wano ber pan kan ki meeting chik wai pa yeni omiro a joga mo be di duon Beri tual in mai lubu waila kwe TV kinir matine ala diti ben ki programa meki kweda wan watika lupu ko lok mauti meki na juaha kachel kila kwat la juaha man kono kilwonye ni Aloy Betty kuno la kwate eni nye o Yugi Michael
dong pi wun ma neno wa pi kar mo karang'ech ini wan wakelo lok man botu dong wan wachikani kachoke man maluak ma duol man biberi yeni wan chale la kwet TV bena wabi kelo botu kuno wang'iyo kar ke kare lok ma kiloko kidong kit manongol ngole kere dong bena pori wan kome chil utugi yaro ba kamaleng bot joma lok man ti komgi war ma dit keno war kere ke kamera ma megwa umiro wanyang ko ni komplena ma yini chwalo koti polich ma esti nama ti 4342209 02022 Jeki ko puri yene umiri mede polich wan ma charo lokol kansil magang pe wati yore yene wando ngo konyu unki a better lawyer. I want you to handle it from here. I'm merely eating look at time. After when you bought your mistake, everything now picala, you not to more petila, mama to you. Petila, piano, never keep glass. I do a go a tara and then keep Maria when patting now. Did mama enter you? Kelo lega, down my lega, yes. Down medical letter, doing for my first and color, doing fire, Kirika beti aloe beti pe kwero koko man ma ke kore komeni en wajo ni winyi chalo tibu mo biro umu kome waka kao miyo ene timu tim man kama put pia winyi mabedo twalene kit mala kwa dong gonye kere ni en kono dong ujolo gonye ke la kwati kere put pia ujolo unyupo den mir bene gin kia gin ke la kwat gi chirikot pien la kwat go tika balu tiche o mir bene en wacho kama leng pien ke zong ti polich wala ni cha wen mada ti wati wat wa ti atwani jama yam pe ba ne awunda na ba ti arwa ni amma ti arba ya wa dogo ni we kanisa Dong kar ma ki winyo lok pala koro ki ngat ma ki kore kome luak ma pat ma agi ya duol man gen go miyo tam ma megi kun no chamo kene gi kwer tim rajo ma oberka time ya duol man Ti jema rio marama deg ma papa ma bete timo ma peyomo iya ni achel bete maro cho ma berganga kanum tiki cho adek ka papa akere pina wache bene ni la kwiri cho ma ini cho kanyo bekelu wa pero cho ma come ti kweti ti at pala mun fa bete la keya nyeke luo ben isa mutesu ber wala cho ne at kom kella cho kan raga tu bera aluo bete gen ke cho ar ke rukanyo e bete ka ini tiki cho ario yino ar ke ganga yan mon wi gipe be na na ni ri chi ka mo tame bepe ana kero mare lega amer moro botu teden abir cho jwa ka pe mo ka pa jok mo baba pere ajua katika balo kar ginono katika yinu chena gemi achama dana ko maga luani olga wilo do taka nyu wilo ban mo ko tiakte wasting time ki wek bolo wan dano wan ming madung loye kinu wilo bane mon marba ko foto ki pian monte ko winyi kama tiakte ye ki molla yana rio di wuba ke di cheng no kitika tier gankai beti o yin ate o kopo awaje wachon ire ape ke long ma pole pole ki awaje ber bot ber ni beti la cho ma ti we chaka an mo ga piera bi chel gi wieni yin ma don puri tiri ni e beti mo la cho ne ni awai beti te ki ye ja mo kanchi bi aki ni na chel beti pa wechi mirne munjo makanyu mukya den lo kamana waji mana tika kwere la lingi la kwere ngado win mana magatika ngado wilu tino ko matitiro bidini wun makanyu po kwere ki ngidi ya yele wijono ma bi wadini tim ko la tim ma hader peti tiki ko pia pa mon ko keru gagiti ye na mirike le ko pia ga munyi bene kan Pien kupia ga mon peberu nono berki mudugu
yin pila kaya edo yiriti ko pia mon mikero gege waye itika nyaro chiente pa wanno on muchoro donc yen ma won comme achelo wajo luak me adwol man gen gitie ki chik ma gen gumoro kuno giyero ni ena yomiro do beber ma meki I area man makao no ile mono ki wajo ni bailo donc bailo man kono tiro ni ngo ten tiek matien maber ye pengi kam por ye ten tiek na mater ma wacho wani tije jwaga tiek iparo temete ipwana gweno ki won gang bichulo fine mitilinga lipiara bit mi jola jwaga arang ni kija bebera rio ikuma kiel ke ano ye ni kija pala kwat mala kwar be mogo ni gibeti me kija ni kian mer tingim jwa no kel ganjo wang ma e point ma ke ma rio ka endo kwero ni pege be wa jim jwa ni ti do mi e kar ma aki por gwel ti genu ker me ngi romti mete ko be e kiti ma ko chelwani ma lok wa ini weng ini bi winyu koni wa lok ma ini lok de weng ini bi winyu koni wa ki chelu bo bukar ka ne wa ki chelu wa ini meno en do ti pa jak ba luang ma luang weng wo ki de kala enu ken ke no ber por chien ngam na wi ko e wa na wi lok weng chiek ma te wa weng ara mi yenyo ara ko maput pia tu loka ni maput pia me amir kong la dit me ate re ko gam wa lo ko tangin ta pe o mo pere nyu tie an lo kum tongi to de ngaya ya mana ka pa nan ka jwa ka no ti tong kum dang nan ko tien ma che le do bo ko tien me winyu ne ene ni a jwa ka ti tong e kum dang no ki dong jwa ka te ta tak ko anda lo ko me che ame por ruma kano ni cha ruma win lo kwa ko wa lo da chan ke ni ko no por ruma por ta wa ruma ana winya jwa ka ti gan mo pe ra jwa ka yen a jwa ka eni o me yat ki ta man ke lo ti ko chan ke ni te wet lo wero ao en ni kuma wa la lo ke ni ruma tie pa ko wa duong ben raman ko la ruma we da no ai gan ni ko nen ki da no ti mo phong cha ne bir pinye ga pa ne mir dong twa da pa dong ngai wa ki lo ke ki la ni ruma ana mir ko lo ko won ko mi aja ka pida kimi no karia ene mo lo ka pitio bunu bwana gweno mir po ye dang no mi ka ka jwa ka da kong ko cha pira kiel ko o a ko tin ki jungi chel bene waneno councillors me area man gen go berutie kuno gitika konyo kit metiero luak kama kone gen gibe yoke ki chik kago mok maraj ma chel ajwara kadi chet we chik ma dit ti dano wayo mi re mi yere ka won kono te we ta be are ana waji duwe chel an ngo te la lo ko te ka because chik ba pa wa be yeni ku beru wundo cha we wa ai ka ni berdo te ngo guaro ao te ke ene po burwato wachalo en piene bo bedi bana ben kan do ri eto peno wa dek en ma jalo beti ento kit gin ma ende te mene perwato ye git gin na mer ko e bana gwen da ko tam ni ka ke ne bo bedi igina ka e ole rosari forest won kom lc1 meu ge maga gitar ye we ye magario dan wow won kom mego no gwa ti mego pe bedi kinge ka dan cher ka goyo gere ata jwa hani in pe chere kong bo ye ma be ongonyo ma be yunge bi ne ga mego bego telo yo ko chero mego be po gudu wa ate tuwe ye mego ma are ajwa kana gero ayo mego no be ma hadi ariyo wala ge no ge mi yere kare ma che won kom o miere be do kong ge me chek ma chel kanto ma miro kwat en lo o kwat ko ma kum lu kwari be lo ga do ba an woda pebe ga pat atoge do ga mar waje ne pa wa no ko ma jwa ga kan yeti jo ma be gi bone tengo te church be ba an style ti gi be pat ko mi bo ko do gen
Don't want me to do my beer, can you make a beer than you do a little when come one negi? Office me or negi won't come. Cat where Bennett, come and look at Betty any combo and negi gang man. Like you following cottage. The targeting tin and pass me lock style. Catchero, Chetawa, okay, no. Come on, I can't pay in the chair, make it teach you and my lack of Jumarajo, Meduma bear, peck on gong. Kakerkan of Betty or one in K or job any Java, can you magage when to come a lane? Two pity no go out a telelock a channel. Betty and don't tell me my telephone. Pieka in take a vola down. You mean it go yard? Maybe a corner, not a matter of charity. I remember the way Guinea la a kind. The Ampado can know yard, man, where I chill again more better good at one. Eh? But no, when you know yard, the better in a child, the child, you got it. No better team my bed. Yeah, I can about me, better teacher, that court pullover. Made it to you, chain, a big my bed. Eto kita dah cakap tu kan jual. Kau ini ngatu mau kira ni gua jual ini. Wame gua puang ni jual mau ini. Amal ke gua kira ini dak ya. Kira dak aku kan ya bicara kamu kene. Peta mana jual pera me. O peta madong ini ani lok en mai winti cer bay media wa ko ni lok ku mi dong chane tek lo wa lok ma ber ma lo. Ma ini dak mer ka mo ni tap wang down de ku. I o ka mo ni tap pe ngi bicara ma down pong ni. Iada Alfred wali kumer gen choe local perne cho ka cher ka mir mon wa lu pi bar wi mon ma dong pelar mon nang tika yenyo anti mon yenyo anti ka cher puja wa wa ki puli ki mai sorry ini taw ni endi no kuma kila ga yo kirta mo go tin rap ke la rara ko la chore be ki kuja wi o lo tin bi lo kwa kino mama be ti me ti bo ko do no rara Alega choco tim dong be. Lu beti ka cer kamu kene. Kong do wek guy mon ma wo. Wek mon ar be ko wek ti da ta. Gina ti jere da we en lo ka sharing ya. Sharing you ka jula ti mo pa. Eri gina dong liek we. Ka yini der kin mon ma cer wa we. Poli we en lo ka chwar ti mi da mu kene. Chwar ko ti no pe oi ora. Chwar ko ti mo ngo. Eri gina ti jere mo. Luak me buana po du twal. Ko wa cer ka gikulo kwa. Pol karma pol ka ti mo jemi cheng bero be. Le diru mera fuyi tu twal le kwet me TV me bino. O mi lo ko duchu. Ka den tie. He wa di beti. He wa pe o ki ode. He wa to kip chig mo ke ken. O tiu ma mul ma be ma chalo dano. Ne de piera dek me du ma pa. Wana gwena mu mini. Gue chiel ye nyot kay lok ke mi jiri gue nyim lu bani tinu bin wang jokane ko ci biru kan ka dong dok pa jo tie ma wan we ngo dok pier dano dok gang papat ba betu ya miru titi kamaleng petit tu kwele mo ma ke geo ngate wi gitamna ni tu kwele ti ko ma tinu twala wi gitamna yiri mar do twal Kisma dit muti me komi ni tial kono berki ot enni kono ya latin juru don mo ni o ye latin ma mege no remu mu kuok mu dute ti di ot nan tial yino ti yino go yi jo ni o ka peñi ma wuno gbora awa yini ni de kono ti ye juwa di bien yini ngeew wunu bur wun kere yini ngeew kin ma bo ko egi lo kere yini ngeew ma be ti wan en we people ti da we ti ko de ti chumni we beto wala tini mo ken go beto tika go be kono pena go be ko kano jimi mo kamonni ini ngi ma bera da kiro ko nyi gere chumio la la na gire we wor ko ma po we gara bot beto kida mar ko ma duomu ndede ko be wuni won gangi ko wani ki yungi chel bene kirika beti ajwa man fut pia mo tama mege me we ko tiet wanero ikir me beberu manotio mir beti ya duol money en o kwanyo chim palakwat malakwaro penyo ni omire en o wil manyen ni o kwanyo chi o wil manyen chi o mio kila kwat. Amen. I receive it in the name of Jesus. Amen. I'm using the name of Jesus.
It's the charger. I'm receiving it in the name of Jesus. Let it be connected with the fire of the Holy Spirit. Amen. Let this earphone, as I put in my ear, let it be the connection to be connected with the God, not the devil, in the name of Jesus. As I receive this box, let this box be like the altar of God, whereby whoever call me will receive healing in Jesus' name. Amen. Better malo. Dong an machala dit ben angeni moko tam chalo man me wek kutiet kibora jwara po berugen mayot tutwal ento kai nen kitielo kor kilega chinir mo chiel en bi wek timan chibidugo kono chako pako luba. Are you ready to receive Jesus as your personal savior? Now I pray with you. Yesu Kristo machala lani takumbeti. Okay. Can you allow me to hold your hand and pray with you? To share our love? She's only going to greet you. It is fine. Okay, I greet you as I've forgiven you. May Jesus also forgive you. And may Him send His angels to come and arrest you and take you back to His house in Jesus' name. God bless you. We po will ni subscribing each channel na mekwa kidong we po will point one undo neno clip ni ni ma tiro kita google you kede loke gumaraj omegi wa Fred tiga no network problem ma bene would be audu chidong amero mi no kar ke panelists me gamaloke ni Caesar public Yeah, ma for total panelists ki jomagiti ki neno wa neno video in mana neno ni okelo jeme ma cha choka beach ma me puny me achiel unu neno ngo ma reverend go timo gini ajwaga ni man eni me achiel tute me dwo wat ikindano ka jemo time ma raj me mon luoni relationship me rio man tute me woro kita dano miro go woro ken ka gimo time kinu ma giti dwo wat woro miro betie me mon wa ni respect kibene wano neno video eno ni gina giluoni ngad mone ni miro no o ye ni ene timo gimone marach responsibility mone tima mite kage miro dwo wat ikindano kidong en madong gin go moro chingi ni man eni achake me biyubo kid me bedo mabe mono wa ni repair en me girene ma ana neno ka kanye ma rwata bene gi tich ma wano tiyo ni en look ma reintegration te look ni ngaro moni ifunyo gi chega jwaga ni ka ini weko jemo ini titi mo ne romo birkinwa eno ka fudi mede kede chitwere te kamukene. It is part of Gimoma no mira jwaga ni onen kani wa en tich par ban bene gi chego bene wachi en ben mi no o yob kira en timo kede jamine ka kenyo enen so yubo wat en ma ngol ma do wati no miro bit ma konyo ngaro men me dugu chen i kindano dugu chen i kindano tele ni no i weko gimone ma raj ma ini timo ni yo we don't get integrating in you i don i kindano mano gi nge ti ni bal enoni
Dano ngemer ni in baro gimoni, but kitana nen Reverend Dr. Alfred Banya wajani. Lobo kita norong ini bi loko kere kuni. Kadang bi ye ni ngar ini kar loko da. Arna wacha atam merkuman. Egini duju kira wajani tie mine keni ngar mama di ye peke. Kitma ana neno ikin Reverend ni ki ajwaga ni ngar nen chero ngar mama dia gi doka dia ni ubin keni ni peke. Kana foyo. Apo the twal ning twam. Yes, I'm not afraid do you get Fred, I'm so sorry big get a network better you to twal. One nano video Yeah, network. Yeah, and I don't when you want see the better summarizing. Get a lot of work at it. Pangy kai meal mede. Yeah. Yeah. Yes, uno chamo ni atemo tieto lok mochi network ka wonlo. Akelo kita choli tiyo kere, la bole anamio lok kumwat. Ni kimunyo achwin romo. Ento ka joma gien gubero kamete kikore tich enoni magitamo ni dongbe gigap machare la jo kidaho. Chiki chwe abino ke kerri wi ot. Mawala tien katika karo, ngayo ni ot eni, ot pala cho kidaho magiti wat. Utok beri iye. Ana bero kaneno video ki YouTube. Pien mada temo streaming no pido iye. Ki aneno ki YouTube. Aneno achako kama pastor tika yele ni idwok la mego iyomi Kristo. Ento la mego wajani pikum karne. Eni bene miyo itwa la bol madiet ni kawan watika tiero kun wanero matut lokum restorative justice ma chiel miro chawa minongo ni chawa madani logada kitini cha ana tiero pierre tek ma de wan kitiru bang chui dano wen tiki kit gi mone ki kit gen gi neno kere neno ki kit gen gi tamo kere o wego mono wajoni We have lost Fred. Don't think with you, Fred. We seem to have lost Fred. Dom tin rajba network timaraj uye ami gum ki jomati studio me metegi kama giro ki yen Yeah. Okay, briefly, card the Ben Ramo running your feedback, my to get and then Billy, better to get yellow. The Ben? Okay, apoy mate bena putpa duong aneno gitigi adek Monica kanye ken moro no neno tuju moro panelist weng ma chiel chake ki bot dano makiliwanya ni Joseph Ochaya matiga wani I will be watching live mono eno donyo chian ono bena putpi awachako eno kuoro wa kuora ofoy matek beru kigen ikom yop mamegwa Kidong Alfred Makinone took watching you live from Dubai. For it trial Motua Jawa Duju Mageti Kono in Dubai. Kidong Kind Ben Joseph Ochaya took one is so great watching you live Joseph Ochaya from Entebbe. Si pikumbiri ni ene mafudgitie ene enu kagwakone mo mete shobi kupu na chen foya. Oi, the twal, che duan mo magwagno ini mir med com video ma ini ilore in euro ne. Yeah, kamne achela rio money.
Me achiel gin ma aneno no chalo pe opore i kare me ripo wat ene lok me chulu ga mubale. Pien ripo wat ka de tika ripo wat de timu kijao duju. Pedako no mira la kwaro ye kichul kong chimeni. However, a kid mano anangeo kerela kwat eno ni personally en bene tingara chel ma ono tiga yele matek ma in bene neno ni chagwak cha ke kwo bene peti ma yot twal chinne chale pikit me dana o miyo en o ye chimo nyo ye ni gichol chim pian ka ono dong en tiga mero ti chala chalo la nyot ono miero dong en chima mege uto i ba lweny pien eno cherno i lweny en dong la mony pa Yesu chi chima eno ni no to i ba ma ono en peram dak chero ka kogo ni umir ki chul mono ena ne chalo bala chel mutime kidong bene gin mukene ma pa maro ene ni la kwat i cher ma mege i ot pa jwaga o cher chala tiet pe o cher chalo dano ma tiga tuchi iada chi ka kenyo bene ne chalo no miro yo po mabe ini amala chen piene ka ono ni ajwaga no gikome mo no ni ango chochot chi lok lweny me pala ni pedo i chim eti kome chi ti dogo no gin marach macha mukene no dogo pero cha nen ka kenyo bene no po time mabe ento amaro ni lwak ma kenyo gien guker chik madorgi dong kirika beti ono ajwaga ti chalo tich me ajwaga ono peti giana chel ma gien gemero ya duol enoni aneno chale wachi ma ono don king'eyo ni bene luloj ma Kenya neno gu guiding ka choke mabe titwal wekpe luak ma ogwar ka Kenya dak gupori pera chel kima eo miyo la bolle ni LC1 mone kibe mako si oberu tie pi mwakario lo ibuch kado odugu kona be ono en peo participating ilok me goyo art pa ajwaga chi ajwaga bene ti chalo dano mano twerne tie machao ke no mirbe kite chalo dana kirika no kidek time mogo mano perwate chalo winyo ni ikar enuni no ono tie lutino mogo tucho gang ma ini no ke ngari ye wieo latin tuj no ke ngari ye wieo in pengeo kama ye wich latini no ke ngari chudo ye mono ene tim mogo ma jok metal ma pebe ma ober ka time pien in no pe niango ma ke timo ki ye wi latini ma ke ngari enoni si atamni kirika beti pol dano dong petika mar tich metal ma jwak chao kene gitiyo kede ya duol man aneno chalo dano put gitigi gen ikom chik ma gen gi mogo lokale kika kenyo kidong bene ajwaga kit ma neno kede kirika ono ni dong no tima mege mede kitiet kenyo no ono pedong dano tika chwago ne nyo luak nyo chik me aduol kenyo pete chwago ne eto bene put kiter mabe me miyo kar marwate bore menongo ka kama nyen kama en cher ye wala bo timo madak wego dak diu kwone bene tutwal chi ka kenyo ka ini neno chi no ne ajwaga ni bene kirika en bi ki kenyo no ng'eyo ni pekitero en dak marach tutwal mano kai neno kit me restorative justice ma kit ma wachika loki yetiene ino olotono fairness mano bedo tie from both sides ala kwat bene gere ono chime kirka beti cha ana dit ben no ga ne cha we por wate no ni umir eno ye ne gi chol chime si atamni ka ko ni kwa put no betu na ne no tie che gwa garamo metu wie kaka mo ma wero ana poe matek apo de twal de ben yeah amil mi mon kar ki mi go ben ka iramo gambo loke Poi tutwala poi uno weng poi dano biji magatiga nanwa tutwale po cher bor la dit ben de ben wa poi de dala tina makeli wa kit jim makite ne wa neno ke wang do ko poi ben en lo me yu ko en ni wa down do ne no kala bo en wan po nge mo matika time
ba gin ma dan tiga nen ne gunen tiga nen gin ma da chi polok mo no mi na ne ana lok ma lok era ye la tit de ben do wa jo i bal para kwa ber me ka kwai ki ja no mi en polo gam chi mo wa atimi don ki ja me lo ko chu nya no ki me ario gin ma ana ne ma pe be kom beti la tin ma tiri dok ber kita la mega chelo waje ke kenyo ni uno tit ma be ma no ye chente ngo ma dok do chun la tin ma tiri me cher ka lok ya jwa ka no rok wani no wa me ti ye no yelo gin ma bal ma ber ti kenyo ki poj ma dip ma ana poya lu dir ka dogang enoni me chun ma lu dir ti ke do gola chera me kwer ngo ma rach ma ber ti ka ken di ka chalu ber la tin gini ya ber yom yeto twan inga de tiga no chene yo ma papa do kuri kel ber wa cho ye pinga chi la tin enu ni kita lu dogang enu ko ter ke mi fo ya dada uno kiramo go ne pena go ya o magru ni wa ko ne o te tim ma raj ma en tiga re mene do ko buana go ya kenyo ka en mi ber ma ko lobo dir karne o lo kire dok na la dit la kwat wa no mi o dok o cha kong dok lega kong dok tem we ka jwa ka mo be kelo peran ko chak ma lega kong dok men ka di lega na mer mo kere wor ma papat ni ma chela ne ma de ben ben yor la lega chel ma tiga lega ma dok o ti me pe dok ber be to twal ben ban ngata en dok tiga dem na ni era dok dan mo dok dan palo ba ere orjar kenyu ci jim ma tiga ti me gulu duong to twal ci ana poyo tar pa luo to twala poy de ben me kelo la kwet wori po kitar pa luo we ko jim mo pol watiga fonyo ne ki i tar pa luo ki i la kwet a poy wada da poy uno wen lo tene jim ne yomo ya tiga yomo ya to twal o mete kon kede la ko twin be ko mer mere en kere way la ko twin ma do twin en unyuro wa ki come lo ma wan wa lo ka no dan to ne ni ba en dan tiga ne kita kitimo kede kwai kija nyumba to put mena igin ma bere da ben wa pui me de ki yinya mu kene kel we wan wanen Apoyo mega. poyo to Apoyo to mego ke apoyo contributions ma de beno making Lady Grace tiki la gam I'm not about mere poe dan weng pian polok weng ben no gelo but gema pier tere ati eno le na nyot ma be mi neno ni lok ema geni we by lo ni lok ka wini cher ka bedi pian ko bedong dan a ki kama papa ti gi bedu endo wek bedu betie ki ripo war betie no lo tela eno ni wen kono LC1 ko ngane wen gitie ka gilo gipo lok ma be ati pek pe lok twa ko ne ku lok ko ki komen ene we ko bedu ka moni ni bedu be kim dan wen ben gu loko ma be ene ye gima miete pe ki twa ko loko bedu lok ma be ki pon ma be wen si wan wa tu apoyo program ya no ne apoyo de Lady Grace be muzee kilama America i don ko mi kon gam mi la gam mi kon IT muted Paul? Yes, two winner though. Okay, yeah. Poi gina mi na kare manok me gina me lok I topic ni ching chani ching dek mu karo wa logo po lego dong lok me restorative justice kin me duoko loss nyo damage money ma no ngare mono timu wet uchul wang
lost money in your damage money many. I video matini kitmana kadini better lawyer put premier weko professional money me jwakane tamane karo kene en peko madam tikeri Uganda weko kumbeni no ni mi no kidio me support me chente ma romo gwoke kere but la lok ma ba he can can community muchoke darmo lo ne better lo tiki teach me ba da pene no ye chente yin ma do tere end up me no ni no chente lo me jwaga ene do kanon penia tutwalwa nano ye otata mada kidong kitanen ni en po ye wek ticheni pien kere wa tam reverend mono binu kere ni po ye ni ki go lai wie dong yura ne en gira tiga miro me de ki kit kuona ne wek non ki lim money ento pa mar kit ne attitude ne po nyuru chuny maber po ye balle tutwale lok mu kene bedok tieni pasta lok me pasta ne wa ki kwene pasta pero mo nang locally wan ya chuli kenyo me dok gonyo lok agonya ni dok ben pasta mi kon established church dini ki come matie jalo me Anglican nyo Catholic nyo Orthodox ki ngogni tie pingo dok tano mirni dini dong dok ngan man work dini briefcase le ko dini ni mir dan weko pien inenna anen way itie ilog me non siente kin dano siente bot jomo ma bene no pegiromo affording chulu kitchen ma kumano dan magen lu chandana chiki biru ki kit miracle mogo ma miracle peniao dan ba anan waje dan community mir ku kwe joma kumano bana wake jwa wengi kwe ke ri wen anan waje ti negative forces mir pe ki kin lwa community lwa ma gen ku beru kalar lo ni gu beru ma be ma da log gi wen beru log ma ti ma da ma yoni joma kumeno la kuritimi ni mi rubetie o idogang idoka me laro lok ma kumeno tie konego lu dirne go nyuru kwiri ke metero lok atamne ma pol pere pol lok dongi tie go cha der mu karo kitin lok ke mede kere lu lok ma gu lok cha reverend banya ki ngom kwe ki un mu kane ma uloko ni weng tie ko lokero anda chira poi de twal me doro te lok gut wati ki chama na ge kiu ana mil ko gamo ne man na okay sorry awe lura moi kang alui da ibi gam ma piana donji ba pa la dia pe pa la dia ka dom be penong no chawa rwate an fuda ti kan ji cha mo e kana rong bio ye na afu uno wen pilo ko wen ma pia cha ma ba mi cha kan ki long ma la dit ki la ma ti rin pinyo ki ye la kwat ma pilo le bio ka cha kwat the area ma be pe ni dam be pe ni yang gina en ti awa ne ti don kai na mo ki ye ba jwa ka be bio bo do nyo kin te lo ka ni luen ni ke na mo don be we luen pa jwa ka gin la kwat ma gi ti ala chene ma gi bolo ke de tan ni pene lu kwat be gi ti bolo da de te ni mi kwa ni chene ki bolo chang and then era jwa ka be no ti ka bolo down mi kwa ni chene ki bolo
man dong da we luen palo la kwat gina jwa Bible wa ni kama Yesu ti ye satan perang be ye satan ti ar wor kim down kan work kan down obir kama Yesu ti ye Yesu na ma kitchen why what are you doing here where have you been to what have been roaming to and fro Yesu nene pingo la kwat eni ti kenyo perang nene ka enti ka teach itibu pa Yesu Kristo ke tiu maleng ikume ngoma mio en aki gangi dok tiu yu tia ka luen kama satan giti in ke tia kama satan giti tia ka donyo ka bir wuni ke dikun mel gina en mang gina anda na ko biti matani no petit appropriate gina be pa yeba kita dipen waje kelni la kwati enimi ye mi gam chim ki tia ajwa no chen en ki kwana mo wilo ki chim me chulo kede la kwa tiar kwala ki bot down en ki ti jokani en ki wati proceed pa joka en la kwa ro gam no mi apo gam en ben waje ko mi gam le ti kede nyi Yesu en ti ka bola gen wengi rom gen wengi lu gen abida rom me te ko ni mego beti alonyo kita ngatu mo pen ma daktar lo ko me ni ki ngeni ning ngadi oni do gonye twinye ma beti alonyo cha lo lok tie man ma ki waje ni o wachi tibu mo no por ko me unwairo o wa en penge gina eni titi mane te lok ni ngatu mo ken ma ram ma bion eni bion ka kwai ki mi ko tet ngoma muti me momio eni cha ko timo jima kuma pemio beti a dong an abion kwai ki da tinja kera pa joni chan an bion go ipien ni ti a go la tien moni ka en la mero da tika go la tiene ma no tamni tika funyo ne ni tamni bu nero in mi da go la mero ne ko kada nga gwa la tiene en ti edong ba lo ma pol twan mere gena da ram me te manak eni Yesu bion pi wana wen gena wa Yesu bin wi le kan ti am da wen dong wi gi pe dong tika ti dan tika waro jak dan tika waro chel dan tika waro di ma pari ti lo mo ni kisan ne ko Yesu ni no mi kan ki chak punyo ki dan dak ma chel pien gena da wen ngi donc ngi in a negative way jal pe kon la wori ti kisan ne ko Yesu Genetika wai kon la wuri pare e to e tier ingom kita Yesu to kede kon la wuri kon la tempo mer kon woti mi ada ki chak punya dan ma chiel ni kisanero Yesu ni petel la ni ki giu ka kenyo unero Yesu ka konyo dan kwone ruen me konyo wan ko biru dan ke ro bejo wan lu tian parba bedo ka wa ngi en o bitonyo bi polo a giu ka kenyo a po etwan ana foi bene mede donc apoi panelist wen ya poi Fred ngomo kwe me yabo yo beni gino chen ma no kero kama leng ene meti ro leba chuli ni chin watiga lok me kaya chuli wati ngola te me ribuat ki leba chuli ma pol be no kati ki lok machado me kwani me mado twin nyo lok twin mon be dan pero yang ni no ki ya lok me te wek ga wek ki ribuat donc ana mil bino ki lok chen pen ana te ki ko twal da nge dan ma pol ti ko ma ka ni go ti no mo kan ni gitu ga balle ma no pu gitiano ma no yo metero che pere e non ha tamale twelve di yo chen ma gwang yo per con ma da ni ki ngol vere che tigi ma putti a globale total ana a che gulu che ben me che lo vuole che non di caldo che come va tigi la tem ma chiaro coman ma madong a per vai bene do io ai moro kila kala kidi tienen lo tienen lo guardi ma dongu wi gutange be don ge bi non ge be don gang ke ni be don neno so a tie ge tam do twal ge na ngom mi wa ti naga kai che men ngol hong ki kor hong wang o ti mo ban ka we don ke ngol lo ke ma
Bal ma kanon ko no don ke ker la ro winga ro ken no right don do cha ken be no ki le dan no don is a bit too late or too late na man you ni ka ki pa yo man me ngola ki yo man me lo ko twin yo ma du twin ni mil ken ki yubla ten ma pi au ker la winga ro ken tu twale nyo ka ke ro mo pa ne ken yo ter ne e pa ne an madong panene konyo ki lego wego tere wego o rake kamakoni en biti maraji yo bi kwani ko dan mo kenne ana ne potential take a kenye to twal donc tije kuma mo ki to twal i king lu tij manogi ti ati parliament chalo probation officers gen tigi twero en wa la tin enini uti maraji area ni no donc king mari kanyo bok nyo ki ko kamiro do dake in area le no ni gen tigi twero an party twero le ni you kaka kitari you book probation officers ni tutale jo manog nyo go chere ko madonge kanyo ge kodak ke duok ge tele igulu city area yen mo no bel area mano baro te ni ni do ge kanyo ge kenyo ge kanyo ge te ge kwene one of our bills but I look in ni and te che won ge mo ma chui wi lo tin pa ni ra man ni ra un no po win maraj ba man ko be ti ko man ne en rutin pa ni le pa ne gi ti ne ru ti gi lai ku ma ki ron pa ni pe don da tin ma dong wa para boro pe don ti ke ko me ne mir gi te don bot ne don chui ko me kar wa at ni in or ti ga gan en ka dong ni gok ni nong da ko dong we eno da ko be eno ne re chui ye ti non kan ne chui mi on ko ne ro we ti le da tin we ki le ko ki ko ma rai we ko ti re ana tam ni this restorative justice ti ga potential no ki ngoli ne karo ko ni ro ti na ma ti no kumbe di ti ki ngoni pange kan ga mo ti ga gam mo dong mo ya wa lor Yeah, apoyo ana tike gina lok wie yeah. Gina ini gina iriyo enoni in terms of Jamie Makeramo Timone be mada luke ki check kita Acholi gitiu kwede me konyo ko bulu nyo joma teno nyo kadi bal mo motime piano check no tiebe magine madoro dano eno miyo abero katamo lok me video ma waneno ni ka wono neno kita jonne gutiu kwede kum loki enne gulugo check bene magen gelwoni bylaws magen ay go karu kuna wawajo ni gina ngolo kop madwa war kindano pemiero jenge tutwale kum check ken yo puodo ngare mone ni otoro check ento check be no miero betie ma doro dano wego gin mano gina kikati kwede wata be chi ada gina ini wajo ni no dwago wa kita yang no dano kwa kwede ini wajo pi responsibility panero for instance ene luke no ke kita gina te kwar wa puonyo wa kede si puonyi ene weng no miero ki kate kamaleng wego konywa ki kit me jingo kit me neno ni ki wek kwa pa bulu peo gina o dong i yo maraj matero ki bal ento gina na mero wacho atika ni
gina jone gu nyuru ayene pian gen gu tiyu ki lep ma puod beno tie ye pian gu wai ka in pe timo ginu nyo ka jwaka ni po gine pe o pe o logo gir gu ker gu wachi romo bedo ento no miero wek gine tima jwaka ne ni ci kita munu neno kita la dit kilama wajo werbe nene ano peti ki chwin me gine me loko gine me loko kire uyero me ki kenyo Yeah. ci dong ka wajo ni restorative justice at ngol ma duoko wat ikin dano la peny ma ana betie kweda yeni ngoli eno duoko wat ikin community ni eno ki ajwaka duoko wat ikin lakwat ki gine ki ajwaka pa bigamo eno ni ki bene umiero bed gin mano la nyute ubi mede anyim ci ada ngoli eno wageno ni la nyute ubi mede ya nyim ajwaka ni eno ka cher kamone ni dok pe ubi nuoyo en kitime ni eno ni ka gwako loko tame ubedu kenyu ma oye ni de weko time ni ci gwak lukin gang ma kenyo gibi bedu ka neno ka weka da ci eno ni no weko olo la nyut ma nyuru ni uloko time tie ento kani aya ma be neno chunye me gamo loka Yesu beno bedo gine ubedo nuang ento again ni eno ni no peki mine kare me gine me luodo gine no entika timo dok be mier no pe la kwati ena ye beno gine uchero gine utem die me dok ikum gine ikum Yesu ci tamatieni okay eni ubedo ki elements nyo dul ma ke romo wacho ni ngol me duoko wat utemo bedo tie ye ento ngol me puod bene urube ikin kita loke yani giter kwede apoyo Opo de twal Reverend Alfred Panya. Tamu man nung bene kele we ang gikeme yub me matini opo panelist wing ke opo we was wing maguloko ban. Kali opo the ben my yub this man away banana. Tik ngol ken matamu ni biro ken ngol mapat ke mautit ne sa ben makang ne. Nandak ni o nen kita yuben ki kada dog ma trade mo ko biya tien ko ni ma da tien kandidato be ka were ko ku be ka chulu lu fi da ti no ni loke ben tengol le ya ti tien ngol le ngal chen miero kimino punishment yo kimino ngol marat ngalo chiede ai non che meno ngol mabe mono no pe ngol man mo fore matini gin weng ni che min gin ngol mo fore chi lo gin man listen de romo do no yo ki che lega mana na Okay, Latia. Afoya, kamen ma tiri lok ma daktar, kira daktar tiyo, okay, Dr. Alfred Bana. Wani, like, ramu kira la payment wa kang ni kang kitiet because kian ni jomatin no kiti ma video tika ribo war kin gini gien no pegi wa gien no dana rio ma pa para jua kan gien ki la kwa man yutika ben wa ko jime enyu ti wata ma be kar ma ni mi kitiet ni ripo wa ke ni ripo kin dano ke ni ripo kin lubal ci donc maybe kay ripo kin lubal ci wabingi mene ma mene anyway ma pole pe a foi tuan rot ba wa foi tien pi foi ma tieni la ko foi pien ini wugi wa ini ye telo wi wa
Winyu kian madam gulokum lokum ripawat. Ichwal wuri Yesu Kristo kan ripawa no kin tini kime dwa ko tini bore walego ni wa kisa ni obedi komwa anti maleng hotel wi wa juju wa konne wa timji mabe walego man duju nying Yesu Kristo afoya amen Amen. Amen. Okay. Lady Grace, in there on Lord again. Okay. After Kilor, she can you stay around where